Nere malaka nyam kanasin content barwani lingwase me bana rwache no ke wut me chakef mela wut South Sudanese kadai menyi tiche unong re wiki Uganda ban manan charat gwaza manji kulili ngai kondi ale no insecure situation dante re wiki South Sudan mi bej biya kamal gwase me handa mandun shankos nyamle no rwashni han wala shanga waro ka paibadak ronkina dangro yan dangro widu bakel bana riponde te bana kelinkel ka do badana shakno kanya ngai kondi ale no South Sudan right now right corner chete kamal take in security militant ke take a terry to want to talk ten ban rajan wala ke information mishano ka changwal kel ka pai badak ron kin dangro jan dangro wi de bakel en information mo kwiwu da mi akap mi chala do jen wala de men la ka ken ke Uganda nanga ke ka South Sudan ban man le ro do gwa man je kullinga no ngum ci to ki ngum ci oda lat kan kon wen yam gwasi me mi jiram jidit kan online TV channel naga je lungo jen dire channel je support ko mete ka ler mi ci bare ki report dar sha mala shi be ji ka pet ko gwano bu konin kon lat ko ren bana kali ngai kon no South Sudan were rika ke were ko midit mi ge ke no dong ba South Sudan be jada kelo dino ma cha mal kap tek ke cha kap chong da la magwa tuwanga je kajen report dan en wo content chuje poro je no be subscribe ka bi an online TV channel we je follow ke report mi shalat gwaze me chala do ne cha dai min ni tishop ka kurdang baro dai min tishop ka kurdang baro cha ka kep na me information mi cha ngun kum Uganda la Ugandan police do mi shalke Lamwo district kan shi ka South Sudanese man ki wut South Sudan ci kana kaf ka cha kaf ka dai meni tungwan riga me kin sidana matuoga ke Sunday ka tiang gwa mishala madio pay area dor shalka mo Lamwo district adoro me mra kon kwide me shala Lamwo district take northern Uganda and gwa dan te tintega border dun South Sudan kene Uganda lo tia ka lungo bna malwe ka South Sudan ke bna malwe ke bna we ka border dun Uganda mja gwa mako bala gwa very important ka kwi jele kwagne shit ka kwakten ko la we ko ka South Sudan kan kwakten ko la kana ka South Sudan ba non ka Uganda so jel na tan gwa samo ne te ko la jinya gaska jel Uganda ne keje kejel South Sudanese keje nyen gwa la rana jen be were wiki Uganda don we sheman we gul ke brand be jen ke Uganda were wiki South Sudan ke don be sheman be ko gulen widemi te te ngwana lat ko ren gwa samon ka jom chalat ka quiz security ka situation dan le ro wiki South Sudan ka jom chalat police ni ano kanene kane sharami momala ran South Sudanese charge kef South Sudanese national charge kef chawere wiki Uganda kami chawere wiki Uganda chawen wena mo take a package kiti mi chaw content take a day many ti chala do chaw kan wena mo information am no Ugandan security officer kana naitin kontila members of UPD wala Uganda People Defense Force kan deri Uganda tin ko ngai konka and gwaza ma wa mi cha ngaji no ramu mo titin don shi jan first time bon ko ba dai ba kanan wa shi gwada shi aje gor jen wa ana mandana sha kam ni dai ti wundu jan dang ro don wan karodian mat chale Edward Peter ramu ti karundu jan dang ro don wala runda kada de ko non gujeno a young man ngode kwa duno chala da mo che jeme ka ler mi chala gwasa me wa wuda me Michel kame Edward Peter wajen ramu mamla South Sudanese ka jo mi chalat police Uganda no wa Peter te dor Michel ke Seretenya village ke Kotos County ke Kotore ala Eastern Equatorial State jandorien jen bo wa ramu la gerke boda ke motorcycle boda ride engine wa Peter che jien che we ke Uganda mi charai kana do chela do ne genetic sabuni tu no ne ka ngai kona book of soap la sabuni la ya kwa ka boro de ko de ka nan kujemi nan gor jena bugo nyoko kokne
mishawe yo jente ka sanduk tabuni muwe gor mishawe she la do shakop ngai kon dial mishawaran kong na sabuni da ta ka lon ka jen jele wa jele ka boda boda ki jele ka jen turbilan tor jel ka jela motor an gwaza ma wa miche tabun cha ko kana ke box danan cha jen cha sili cha kumba ke cha ga jo nyongo cho kan wa cho ngo ko border lo gor jeno ba char be ngo ku we ka sa Sudan jen gwaza dan wa yin intercepting try hook wajen we bok mo michela do dum sabuni we ja kap ka garage waji we kan ka garage michela te ka madio pay ton cancel jen gwadan we jekten wa mi che we yo ka je report bana ga ngaje no kan ngane me ramadan we kan ka je bana je ling gwasmene mi che we yo ne lo je ne lo de ka sa Sudan wa chwa chu intercept ai cap then cha boda de cha cap chon ki bajaj ki motorcycle dan jel ke je chwa je chwa tol kelio mi cha je de chwa tol ne cha je ni kan bo ka la de no ye dung tabuin ne mi ati cha jo ngonam che we ka tabuin te tenono ko cha jo de cha je label ke cha gor nono latin de cha gor de ka lango de ka la sabuin ne ka ta dan kan lat ke ja ka jo mi cha lat gwasame ji Ugandan ki Ugandan police officer kana ngwada money chukana you discover one ne en man chala do a box of soap ke ka tabun tere bokona money wa chukana jegano rei de tin dai men tin dai men de chukka kudang baro 700 ron life up nation chwaka discover within me ai kabo then chawuda mo chai kabone ka kende meni ken mi ya kabe de meni mo cha nyom lo ke jong no gwa dan wi kenong tin ina jien ko cha je ti jeno nga kam de yo ne chewe kana nga ji ke de kam ne ka kwa la nan ka sa Sudan lo chawe ya tabu ne den mi shika we gwa dan betin cha ramadan ti ka garajin wi ne mi cha je gorno ba je dil kap mi shika chuba chawuda mo cha kap ko when Edward Peter as South Sudanese and then charge no anga kamit ti anga kamit day many titin laden wo kene katabu netine cha welcome wood Michel ke Nokrach David again Ugandan ran Uganda miteka madio town council madio pay town council gwada money Michel Nokrach cha kevone cha no jekene chawe kam ngane ka nga kam ko jimo chawe cha kam wun mishal ke dega tabu mo wajen kam de meni kam jin wud gwan garage kana money then from there mish wud me cha kam ngwa gone then chiram dan jin ka South Sudan che de men cha bakan kaje chu we je ne yen kwadan kwalo captain wud shal ga me dega tabu wajen lede Gombolola Internal Security Officer Jan find the police Kigiso a police officer find the Ramadan cook na day main try to go and ka try to cabinet in Kondila police ni ki Uganda People Defense Force micha kabo charge gano chela da wonene a jaram dana nunka day main aramishal ke lukuli mo around South Sudan. Right now, we shall get locally makan jek modera wika South Sudan ba chara me chaje kam. Right now, calling mandaran let kono gwasa make a report a minute. Nameshi jan first time ba day many kiba nang re wika South Sudan. It's not the first time. Kum Uganda nang kende many shang chimela kona ne la kanang men de bab no ko kum South Sudan. But misha ben kene kola civilian don't you do mo protection do to ganga je ba you be kept ko cha gor no de metti cha de men di cha gor de ga nang re wika South Sudan ko metti kamat but problem jene la kona raje no South Sudan ni take mal South Sudan right now men yana me tele mal me aten cause me ka ba me de men ordinary citizen to ko kamet bukan ko bana ka kan police Uganda cher michale ngwa ga de men wa ka Uganda kwal nang ka South Sudan allo they are contributing ko biga South Sudan bikan da so chimisha na moja tu de kon shulara ode micha de men cha ka kef kwa intercept this should not I think this is not the first time right cause media ko no tetinwon ko la kan kanang inform on o ye kwan ke balara ka sabu ni ba ga nang re wich
we mean that South Sudan che tiang ko ka dai men ko mai tiga tin duno tel ne dai aje lar kan odi tel South Sudan tel jama right now den shune ne manana to ka dar shal ga motoy nos ka warab state ci kon ya linga no chane chob jen bakal shaga nak ka kedi ma kan dai men tin ko la wayan no ko Uganda medan di kon nen bono chana chaga kebo achi border Uganda even within South Sudan te ka met kap ko met kap kan ke challe ala bel jamat kel ke bel shal ke sorgum amen jane ken wuni ken te kap ko kan kan ngana da wuch ti konen cha ko intercept cha ka kap cha ni ken lun cha je ka dai men kan dia so would the match al Peter Chin the first person ko ba je kap ka dai men South Sudan cha tiang ka dai to wa nung na Uganda ko ji Uganda tan lel kan dai men kwa dan nang na rin tin South Sudan so na me je report dan yen link en wo South Sudan cha tiang ka dai men ka cha ram kel cha kap ka dai di shop ka 700 dai di shop ko kudang baro ka dai di ngwan lo kan listen kon to re ka South Sudan ko en do ma mi cha nang re wi che to ka jelia ko wa nyo mu kwa ka lo business ne jen je kan yo ka ku mun ande bela nga ku Uganda ko kan ko la mi la ka kwa ka dai so a je report an go de nyo e kelen be ta mal ba